Yebo ingeniso yethu impela sibona lapha ngisiboshwa ke isikhulu ke uThabo Bester novalelwe phana ke ejele ke la Sekokuset ke ibhongweni ke maximum ke prison kanti ke ingeniso yethu impela ke uBester ke usefise ukuba ke ayovela ngaphambi kweParliament ad hoc committee labana ke efisa ukukhuluma ke geqe ke amakhulu ke aveze ke nawo ke amanyandululo ke angaphasi kwako uSAPS kumbe ke kuma officials ke wakhona ke impela ke enza ke amanyandululo bafathi ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ke bingelele kuyona ke mboso City MTV sithi njengoba siqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize subscribe nawo notification bell kozithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo hayi ke wenganeza wethu impela sibona lapha ke isiboshwa ke isikhulu ke uThabo Bester nogcina phana ke ejele ke la Sekokuset ke ibhongweni ke maximum prison kanti ke wenganeza wethu impela ke sokhumbula ukuthi uThabo Bester waqa ejele wabeke selifathela kuleli elibangisele na ke Tanzania lapha ke amaphoyisa kamthola khona ke hamba ke na ke intokazi ke uNandipha amaKutumane ke wokusola ukuthi ke wabe nesandla ke kuphumene kwakhe uThabo Bester eqeke elibangisa lana ke eTanzania hayi ke wenganeza wethu impela ke uThabo Bester ke uthi hey impela ke ngifuna ukuthi bangifaka phana ke kwiParliament ad hoc committee nami ke ngiyoziphendulela ngiphinde ke iexpose ke icorruptions within SAPS officials yayiba futhi phela kasazi futhi ke asazi ke lokho ngempela kodwa ke abantu ke mangaba ke impela ke bephawula bathi cho yabona ke manje na ke usefuna phela ke enye indlela yokuthi aphinde eqeke ejele uthi yayi mangabani ngamvumela ayofakaza phana hayi usihambile phela yayi siyazi ukuthi ke iziboshwa ke ezinzima zisebenzisa uplani zibese ke siyeqa hayi ke wenganeza ukuthi impela abantu bakhale kanjalo phana ke izinkundleni ke zoxhumana bethi cha impela ke le kaThabo Bester ke ishayisana ke ngamakhala ngoba hey impela ke siyamazi ukuthi ke umuntu ke onjani wayengeke ke impela ke kuthathwe ke isidumbu ke somuntu ke sibese soshisa nejele bese kuthiwa hey uThabo Bester ke ushonile kanti hey akashonanga lo muntu ke uphumile futhi waliflathela ila kuleli bathi ye ingozi enkulu ke leyo hayi ke wenganeza ukuthi impela thina kasazi futhi ke asazi ke lokwangempela kodwa ke simbosa siMTV bafethi nje ake nisivumele ke sihlabe phasi ngetolo sithi nje idibane yona ivideo ilandelayo.